umuntu akahlonipha ubukho bakaNkulunkulu phakathi kwesincane zwabele yabo sihlonipha uNkulunkulu okhona ngifundisa bonke abakhona phakathi kwalendawo ngokuhlukana kwama-offices abo ngoba bonke abahloniphekile abakhona phakathi kwethu ihambele zethu zonke ibandla lenkosi angilibingelele bazalwane egameni likaJesu amen. Ngiyakholwa ngoba Dlamini inkosikazi ngisindisiwe namamukela uJesu uyinkosi. Ela bazalwane kwenza ngaphi ngithunywe abahleli balomhlangano ukuthi sizonamukela la emhlanganweni sisho nenhloso omncane yokuhlangana kwethu nafanele ukubandela silapha nje namhlanje sizele ukuzothandaza ukuba inkosi isikhumbule njengebandla wona umhlangano lo esihlangane ngawo. Siyazi ke sonke ukuthi kwenzakalani ezweni angazi mhlamba ngangisiza befundisa ukuthi ubani isipophesi lwebandla ngoba ngizwe abanye bethi ithini ibandla ngokwenzakala ezweni. Ngingazi ukuthi mhlambe ubani usuke ulindelekile ukuthi aphawule on behalf of the church, but njengoba sesihlangene bazalwane akube umthandazo wethu ukuba silikhulekele izwe esihlezi kulo. Number 2 sikhulekele iprovince uNkulunkulu asibeke kulo. Number 4 number 3 sikhulekele isity of Durban njengoba sazi ukuthi zonke lezinkamelo ezenzakalayo zenzeka la sihlezi khona. Ufunda encwadini kaTimothy uthi Apostle Paul Timothy asikwenzeni lokhu ukunxusa nokukhuleka nokubonga besetha kwenzelwa abantu bonke, abantu abakwi-authority abasemagunyeni abale ngokuhlukana kwamagunya. Nansi into bazalwane athi asiyithandazele ongamele siyilise yileyo ukuthi ukuze abantu noma abasiphethe benze abantu bahlale ngokuthula ezweni, because once our leaders aba nokwesaba uNkulunkulu kulula ukuthi benze umhlaba thambi kwehlanganizwa bele babe nokuthula ezweni. La kungekho khona ukwesaba uNkulunkulu kunesiphithiphithi nokuxokozela. So ivesi uDubandlela athela umhlangano wakhele phezulu kwalona umkhuleko kaHabakuk verse number 1 chapter 3. Umkhuleko kaHabakuk umprofeti ngesishiyo nothi simakade izwile umbiko ngawe yawesaba simakade umsebenzi wakho uvuselele nakule minyaka wenze ukuba waziwe kule minyaka ukhumbule isihawu sakho nasolakeni uphila azalwane njengaxolisa ukubandela simakade ngizwile umbiko ngawe ngiyawesaba simakade umsebenzi wakho uvuselele nakule minyaka wenze ukuba waziwe kule minyaka ukhumbule isihawu sakho nasolakeni. Umzalwane, he was praying on behalf of a nation. Uma ethandazela this nation seveza into ethi
Izwile ngemsebenzi yakho yasendulo simakade. Wathi ngiyayesaba imisebenzi owake wayenza simakade. Eseveza amagama ke athi ukungeke Nkosi nakule minyaka phinde futhi baba uyivuselele leyo msebenzi yakho. Bese khuluma amagama athi yiba nesihawu nasolakeni lwakho. Lo baba bayothandaza lo mthandazo wayezovela phambi kaNkulunkulu ezocela umusa enkosini esezwile ukuthi isizwe sakubo usimakade uzokwehlisela i-judgment kusona. Wathatha isinqumo uHabakuk on behalf of the nation. Wasoma ethi Nkosi sike sezwa ngemisebenzi yakho yasemandulo. Wathi baba vuselana imisebenzi yakho nasesizukulwaneni sethu. Siyafuna Nkosi ukuyibona imisebenzi owake wayenza. Bazalwane isizukulwana sethu lesi futhi akunaphutha uNkulunkulu ukuthi wena uzalwe ngalesi sizukulwana esingusoma. Alikho iphutha lokuthi wena ulithuphele lokuthi wena uzalwe ngo-98 ngoba iNkosi yayazi ukuthi lesi sizukulwana sizodominayithwa yini bazalwane babo. Ngilumemezela into ethi asingabi nakwesaba kulesi sizukulwana. iNkosi misathina, iNkosi misanina ukuba nime nakulesi sizukulwana. Into kumele siyinqele, into kumele siyithandazele ukuthi singasazwa Nkosi ukuthi ungawasebenza nasemhlani yawobaba. Singasazwa Nkosi singemsebenzi yakho ifuselana baba nakulesi sizukulwana. Bible says uDavide eselikhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala. Phela uDavide eselikhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni. Ungafuni ukuphila kwesizukulwana kulesizukulwana. Ngoba ngiwasho ngephutha lamagama. Ungavumi ukuphila kwesinye isizukulwana kanti ukwesinye manje isizukulwana. Futhi ungazama ukuthatha izinto zakulesi yasizukulwana futhi uzoyiphila kulesi. Uyakukhahlela umhlaba. Kodwa yonke into abafowethu okuyomele siyithandazele dubondlela ukuthi Nkosi nakuso lesi sizukulwana siyayibona imisebenzi yakho. Awubazalwane uMpostoli Pawulos ukawathunywa iNkosi ukuyovusa ibandla likwehla nje. Ukawathunywa iNkosi ukuyovusa ibandla ebandleni laseKorinte. Awuthi ngiphendule lapho. uPaul wafika kwi-city of Corinth, kuyisithi eyayonakele, kodwa iNkosi yamthuma phakathi kwedolobha elikhonza abanye onkulunkulu. Wamthuma phakathi kwedolobha elaligcwele amanyala, elaligcwele imithakalo. Kodwa nansi into uPaul agadla ngayo bazalwane babo. Wafunda amaKorinte 2 verse 4, chapter 4 verse number 20. Lithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu awuyi ngamazwi, kodwa umbuso kaNkulunkulu bazalwane ungamandla. Kusho ukuthi ivangeli lethu into ayoma imise
ibe isisekelo saleli vangeli kulesizukulwane noma sekuthiwa isizukulwane esonakeleyo noma sekuthiwa isizukulwane sethu siyabheda kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu ivangeli lethu lingabi ngamazwi kodwa sikhule ngamandla ngokufana amandla asibe isizukulwane esinamandla Hlamzolo baba akubafowethu baningi bashumayela theory what minus power baningi siyashumayela abanye bethu ba-eloquent in speech abanye bafundile bayazi ngisho ama-background amavesi uthi wena funda i-background asinikeze uthi uyabheka but minus power ngoba khona bafowethu singamemezela sonke kodwa amandla engekho ivangeli li-compromised uPaul wathi into ezawehluka ngayo phakathi kwalabo uNkulunkulu bafowethu ukuthi ivangeli labo lingadinike ngetheory kodwa aliveze amandla hawu bafowethu uNkulunkulu wasendulo sizwile ukuthi uye lo kwenza okwama uJoshua wathi uJoshua ngisapili kodwa ngikwazi ukuthi ilanga lishone ingakayinqobi wathi uJoshua lelilanga awubafowethu lami ilanga yalwa yahlasela impila simakade uyanisho umuntu njengathi kodwa wakhoma imfula for 3.5 years uma sikhonza nawo uNkulunkulu ibengabuye imisebenzi kaSimakade uma sikhonza nawo Jehova ngiyathandaza usalala Nkosi nasesizukulwaneni sethu mhlambe emakhaya ngihlale phansi enye into kumele siyibuyise ukuze siyibone imisebenzi kaNkulunkulu ile mpilo ebizokuthiwa i-holiness Yeza siyafuna ukubona amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu uyafuna ukusebenza phakathi kwethu njengebandla uvinjwe ubungcwele abukho in the church of Corinth wawungasakwazi ukuhlukanisa umzalwane neprostitute wawufika phakathi ebandleni wafika ama-prostitutes wawufika phakathi ebandleni uyifika indaba wawufika ebandleni wafika amaqhwele wawufika ebandleni wafika abanomona bafike abantu abangathethele wathi umpostoli Paulos nansi indlela ezokwenziwa ukuze sahlukanise umzalwane neprostitute ngoba uma ugundwa ikhanda ama-prostitute ayegunda indwele eCorinthe ukuze kubonakala ukuthi lo uyadayisa ukuthwala iduku ongesikho ubungcwele ukuthwala iduku ongesikho ubungcwele kwangeyona idoctrine yesono kodwa uPaul wakwenza ukuze kudistinguishe ukuthi lo ogqoke kanje wathi uma ningayifuni ukubeka indwele gundana amakhanda mase nogundile amakhanda bese niyawathwalisa ukuze sihlukanise umzalwane manje bazalwane bami asimnxusa uJesu wasezulwini siucele siphakasithi inkosi iphakamisa isandla usiphe inkosi impilo yobungcwele uthi uNkulunkulu kuJoshua for 3 days batshele bayingcwelise bayihlambulule bazile ukudla ngoba ngizodabula phakathi kwabo sadinga nini ukubona imibangaliso kaSimakade sibona inkosi idabula phakathi kwabantu babo sadinga nini ukubona ivesi labaseKorinte lithi bazalwane bami kunjani babuthene amunyuza nehubo amunyuza nendumiso amunyuza neyilimo amunyuza nesiprofeti asisabona abantu siwugcina fesi ngoba manje lapho umhlabeleli othi selipholile uthando Nkosi thumela Nkosi umlilo lo baba lo mthandazo wenzayo sengiyathandaza kwenza ngoba sothanda
wayese e-appeala, he appealed for mercy. Ngoba lolu fiko loluza ulaka lwaNkulunkulu. Kodwa loba bathatha isinqumo bazalwane, wazonga wathi inkosi phakamisa isandla sakho. Noma Nkosi ulaka lwakho luza kodwa not to this nation. Awuyathandaza. Noma ulaka lwakho Nkosi, noma i-judgment yakho babongwele iza. Kodwa hayi kulesi sizwe. Hawu bazalwane bami, siyathandaza. Siyamusa Nkosi yasezulwini. Siyavuma senzanga kahle Baba. Siyavuma on behalf of the church. Akhona ama-flops esiwenzileyo. Siyavuma on behalf of the nation. Akhona ama-flops esiwenzileyo. Kodwa sizothi phakamisa isandla sakho. Ulaka lwasinakade alungasenali nathi. Ulaka lweNkosi alungafinyeleli kithi. Hawu bazalwane bami, asingalahlwa sesikholiwe. Inhle le nto, inhle le bazalwane bami. Kodwa manje umbuzo, mase siyenzile ekhaya siyafika yini? Umnandi kuphatha. Bantu enjoy ukuphatha i-microphone, but ithini i-character emva kwe-microphone? Ngeke iphathe i-microphone ntambama sidibane nabaFlorida. Usubeka thanga ubhodle. Ngeke uliphathe i-microphone ntambama sidibane nawe. Usungase kwisimo. Ngoba bazalwane bami, ngiyabiza impilo. Thini i-character emva kwe-mic? Sesihlabelele kangaka ithini i-character? Sesishumayelile ithini i-character? Awu sesixwaqwile ithini i-character? Sesijobelile ithini i-character? Awu ngoba i-character bazalwane bami iyona eshumayeza umuntu ongekho la. Umuntu uyakhola usindisiwe, i-character ifakaze. Asingaphikiswa i-character. Umlomo uthi ngiyakholwa kodwa inkambo lithi unamanga. Futhi ngitshela lapha esontweni ngiphethe, yithi esinika abantu izathu zokuthi bakhulume kabi ngathi. Yebo lezi zinto umuntu ukuthi siyakhwela siyathomoya bese sinikeza 30 minutes, yithi esenze lokho. Yithi bathi samcela uJesu, siyathandaza Baba, besingaba yini isizukulwane sizogcina kuKristu. Besingaba yini isizukulwane salabo bamfuna uNkulunkulu. Bengizosho lokho. This man of God, he came to appeal for mercy. Asiyisolo ukuthi sizalwe ngesizukulwane esisha. Sethu futhi sizosikhonza. Yaphinda futhi bazalwane, lesi sizukulwane isethu. Futhi let us shine bazalwane kwesethu sizukulwane. Ungafuni ukuthi kube khona ubaba ubani osewalala. Wakhonza into walala. Ukuthi angithi vuka Siyoni wembatha amandla. Ukuthi angithi vuka Siyoni wembatha amandla. Ukuthi angithi vuka umuntu omusha wembatha amandla. Bafowethu bamele siphathe amafamlethi. Singene emgwaqweni simatshe. Sithi wazani nonke kuJesu asindisayo. Akube njalo bafowethu. Bamele siphathe amabhela. Athi Jesus is the King. Akube njalo. Nakunamashoni. Ngetsindiso. Kwamele singena udotshudo. Singafunisha impika bafowethu. Singafunisha istage. Masingena sihambe siya bishop siphathe pamphlet. Siyobabona bebishop bebambeni begaxele. Sithi siyaxolisa ukudisturb abafowethu. Kodwa sicela ukumemezela. Singangenezo yini ngoJesu. Esambe singena workshop. Siyaxolisa abafowethu ukuphazamisa. Kodwa singangenezo yini ngomuntu osindisayo. Ogama lakhe uJesu. Singafuni imsakazo emkhulu. Ngena kalula. Singafuni ama-platform amakhulu bafowethu.
nansi umphefumulo iyahamba la ngaphandle, nansi umphefumulo emakethe, nansi umphefumulo workshop, bathi pamphlet uthi kodwa sogweswa futhi sinenselelo mase khona abantu abangakafakazi ukuthi ngoba desho ubandlela ukuthi ngangidayisa umzimba ephoyini. Uma bengakafakazi abantu abadayisa umzimba ephoyini beze bandlele ngangidayisa umzimba, kwafika intombazane angiyazi ukuthi ubani kodwa yangitshela ngalo Jesu, angilalanga ebusuku ngithe ngiyalala ngizwa le ntombazane noma ngiyenza imikhuba kodwa yabuya le ntombazane yathi Jesus loves you, yathi Jesus loves you. Ngizile ngizofuna uje ma abantu abazikabi bengakasarendi ibhamu zabo, sikhulekela lawo mandla, sikhulekela lezo imangaliso ukuthi inkabi iyodukula kodwa kufika iphimbo lasezulwini lithi kodwa ngeke ngifele enkabini. Kufika abathakathi bezosarenda, kufika izangoma sizothi shisana amalada, sambe siyoshisa amalada. Sikhulekela lezo imangaliso Nkosi, nasesizukulwaneni sethu Baba, akube khona abantu abazosarenda bathi sifuna lo Jesu, sesihamba yonke indawo, sesizama yonke into kodwa siswa ngoJesu, ake sidibane nalo Jesu. Sesihamba bonke abodokotela nasi sifo sebenginikeza u3 months kodwa fika uJesu ohlehlisa ukufa. Asiphakamise izandla zethu.